nama obaasa jiruu tee jala fiidee fuuta tarabbii immoo si obaasan akkasii beek magaalaa tanatti quncaa ooltan amma isin guyyaa irraa kan waan isin sa'a ganamarraa haaftanii quncaa jirtan waa rizqii wayii argatuuf way waan laafaadha hogga gara iimaanaa fi khayrii deebine immoo innumti nutti hana kuyaa akkamisin naq dura namatti sitti naquu feetee dura qophooytee wati suman naquufuu qophooytee naqiinsi naqamu khasii lallababaa jiru kana khabiroo cimmaaqii godhanii diwaa'uu tasbii diranii morman nukaanii haan gurra kaanii barbaaduun qabnu nuti qajeelloo tolina barbaaduun qabnu qoy waan biroo ni barbaadna tolina gama rabbi immoo innumti nu haa godhu innumti itti haa naqu du'aa illee akkana beekisee garii du'aa hin garillee cubbuu beek garaabi jaarsa jiruu jireenya keessatti yoo wal dhaga'uun hin jiraan yoo wal jala deemuun hin jiraan baatii takka dura piip piip gooneetuma baatii lamaanii hiikka irratti piip goona ammas duuba miskiina wallaahi hiikka irratti piip goonatu kuni jiruu bareedaami akka namoonni rabbi kafare yoo namoonni aadaa hin qabne yoo namoonni amantii hin qabne jaarsa godhuu fedhu akka sanitti jiraanne yoo jenne bultii diigamadu ayyumaa imraate intala rabbii fitti aman tadiin fi qabat tajaarsa fi tole jette hulaa jannataa tafeeten seeni jaaniin jenne nabiin sallallahu alaihi wasallam way salphina jaarsaaf ajajamuun salphina nama xiqqeessa yoo jaarsi haanaa ajajamuu feete ajajamii fatitu jilbaan dubartii nyaara qal'iftu nyaara qortee qal'iftu ni abaare ogeettii sanillee abaare takkas godhattillee abaare warra ilkee khaarruutti baafna jedhee ilkee khaarruu dirqiin khaarruu rabbiin hin godhiniif baase ogeettii waan san tolchitillee ni abaara tanaa tolchaa jettillee shari'aa islaamaa ni abaara rifeensa xiqqaa kee rabbiin sii kenne ol qabii deemin sossa'uu baatus amma sii galaa rifeensi maxxansan kijibaa keessa jira wal gowwoomsuu jira buhtaan halkan hoggaa raftu yoo fuutee keessa namumti amma fuula keenya dura deemu kun hundi isaa artifishaal naasii maa dhaggeeffadhu namni isin gowwoomsitan hin jiru nama tokko xarafaan laaltanii yoo gowwoomsitan malee ana afaana gowwoomsuu dandeessan namni deemu kun artee yoo dhiirti akka garan qabne obbo aaddee jedhanii obbo aaddee ni beektaa yoo laalte obboodha ammoo aaddeedha adeemsisaatu karaami miskiina wallaahi fashalee gurrattillee waa kaayatee shiitaa fi diriyallee kaayatee beek maaltu kana godha dhiira shiftoomte aadaa fi kabajaa abbaa cabsite adeemsa amantiidhaa cabsitee shiftaa gaaraa taate rabbi shiftoomte oduma magaalaa keessa jirtu shiftaa taate dhiira tana qabnaa manumaa qabnaa ilma keenya ilma keeti obboleessa keeti kanaa wajji qabsaawaa deema irraa duwwiinsa waan ati uffattu kanaa isatti xilaatatu jibbanni isaa guddaan san intalti shiftoomte maal jibbitiin dubra islaamaa kana jibbiti argaa maaliif dubri hundi fashalee akka isiisan akka ta'uu feetitu yookaan gandini waqasa haati hunoo intala baluun laaltu jedhe namni zaamarra furdate dawaan isaa guddaan bar nyaatuma xiqqeessuu jechuudha hiraata faa waan jan irraa dhiisee jedhanii gaamma warri qoratu hiraata fittuquu dhabdee nyaatuma birootu waanuma khafiifa waan akka salaxaa fi waan akkana deebitee gaabbar kun waan furdate qallisuun hedduu jabaani beeyta qal'aa furdisuu irra gaariidha qal'aan maal jingii qaba nyaatatti darbinaan horii furdisuun sin dhibu ammoo qal'isuun wanni duniyaa quf tokko dhaabe kadhatu afaan itti wallaalan namni namaan qallatu hin qallatu eega takka darajaa takka irra ga'e deebitee qal'isuun hujii si feessa soomana torbaanii guyyaa lamaa soomana baatii guyyaa sadii soomana guyyaa arafaa soomana guyyaa muharram soomana zulhijjaa soomana ramadaanaa kabaatii takkaa yoo kana waliin fide namtichi kiiloo isaa hir'isuilleedhaaf isa fayyadaa jedhan kiiloo isaa hir'isuilleedhaaf isa fayyadaa kun waan furdate qal'isuun hedduu jabaani beeyta qal'aa furdisuu irra gaariidha qal'aan maal jingii qaba nyaatatti darbinaan horii furdisuun sin dhibu ammoo qal'isuun wanni duniyaa quf tokko dhaabe kadhatu
أفادي تولى لا نمنا ما انقلت انقلت إيجا تك درجات كرجة دي بيتك الإسون هو جيسي فيس